Samoa, i le nei Taeao fou, se o tātou Tapuai i le atua. I o tau vivi atu i le atua, vivi atu o tau i le ali. Wa e le lei lava o ia, wa e whaavavau lava lona alofa. O le tatalo mo le anganga pa ia, tātou ifo ma tatalo i le atua. Neali ie lo mātu atua e to atasi. Wa ala whai lo atu nuu mau tangata i le nei Taeao fou, o mātu atu i au luma, ia watu whaatasi la mātu taulanga whaaftai lau fio. Se o mātu sulaina lo walofa, ma vi ia lo anga le lei whai pea i lo mātu ola. O mātu pulu nau wina lo nganga pa ia, na sa ia fio mai, e whapa ia ma papatiso ina i mātou uma taito tasi. Ni ia mawhai o na mātou whai ai o le nei Tapuaiga, ne awa ma le mi ngāo e tatau ai. Ma ia i watu ai mea uma lava, i le wha sili ina o lauvi inga. Mātou te talo, e alatu ia Yesu Keriso lo mātou li ma le whaola. Amen. O le whaitau wina o le tuspa ia. Tusi whaitau mai le whianga inga fou. Tusai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso e whakasa. O le tusi ilona lua a Paulo i le ekalesia i Korinito. A lona matapu e sfulu. Tātou whaitau whelafulafu ai mai le whaipu mua. Se i wāngata mai le whaipu e sfulu ma le walu. Our New Testament reading this morning is taken from Paul's second letter to the Corinthians, chapter 10. We shall be reading responsively from verse 1 to verse 18 from the Samoan translation. Whaafonga maia, wa whionga pa ia lo tātou atua. Wa ulava o Paulo, mo le wha maulalo pea o iai a te utou. Na e wha malosi pe au le iai a te utou. O te ai oi atu i a te utou o na leanga malu ma le alofa o Keriso. O te ai atu ai mene o wha malosi pe au iai a te utou. Ma wha malosi te manatu ma wha malosi atu ai o isi. O e manatu natu i a te mātou pe sea i o mātou sa wai wha te tino. Wa e ui lava ina mātou sāwa wali i le tino, mātou te le tau wha le tino. Wa pera ma mātou le tau a le wha tino ia. E wha mātou se le tua e tia ai ona. O lo le beti lalo māsalo salonga, ma mea mawalolunga uma o wha sia i le iloa o le atua. O lo wha to i lalo ina manatu uma i ana i a Keriso. Ia wawa ai mea o whaafisanga i mautou. A whai e tā office e tasi o ia o le sa Keriso, se i toi manatu ifo ia, e pei o ia o lo sa Keriso, whapea fo i mātou o sa Keriso. Ina nei pe sia I o te whaamatau i a te outou I tusi.
Malanga upo e whātau wāia. Ia manatua le nei mea e lea tangata. Mea o mātou tusi atu ai, ino mātou lea iai. E a lava le mea mātou te whaia a o mātou iai. Awa mātou te le whamarosi e na whātisia. E whātusa i nai mātou manisi. O e rivi i lātou ia te lātou. Ai lātou. O lolo me hokua i lātou ia te lātou. Ma whātusa i lātou ia te lātou. E le popoto i lātou. Ai mātou te le mita i mea ua le fuatia mai. Ai peitai, tusa i le fua o le matanga luenga. Tōwhia mai e le atua i a te i mātou. O le fua e o atu lava i a te autou. O mātou te le fua whasiri. Pese i o mātou le o atu i a te autou. A o mātou i le o atu lava i a te autou. Manutala te a keriso. Oro mātou le mita i mea ua le fuatia mai. Ngā luenga ia a isi tangata. Ao loo wha moi mātou e wha tele ina i a te autou la mātou matanga luenga. E a tiri ai pe a tupu lo o tau wha tuatua. Mātou te whakapura atu ai tala lei no i tala atu autou. Oro le mita i matanga luenga i tastangata o umma o Sauria. Ao le mita, ia mita o ia i le ali. Awa le talia o le wapi o ia i atea. A le wapi o le ali. Whamanuia mai le atua, e ala i lo tātou whaitau, ma whaalongo i ana awhionga pa ia. Ma ia tūmau atu pēr i a te ia le vi inga, nei se ia o i le whaavavau lava. Amen. O le launga i le swafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le anganga sa. Amen. Maua matua o le launga mai le tusi sa whaita wina mai le whiangainga fau. O le tusi lona lua a Paulo i le ekalesia i Korinito, a lona mata pu e sfulu. Wau filifilia le fwai upu e wha, ma le fwai upu e lima, whai matua o le launga, wha fufonga o tito i whaita wina. A wā, o au penga lo mātou nei tawa, e le wha le tino ia, a e wha mālo lo sia e le atua, e le peti ai olo. O lo le peti lalo māsalo salonga, ma mea mawalo lunga uma, wha sia i le iloa o le atua. O lo wha to i lalo ina manatu uma, ia ana ia keriso. O le manatu au tū o le launga, tusai ma le wha salonga, a le tusi whaita waso e wha ka sa, mo le aso tolu sulu o au kuso lua afe lua sulu ma le tolu. Whesanga inga ma mea sise. Whesanga inga ma mea sise. Confronting untruth. I nei ono pō o tātou moli mawina, le alu i luma o whaasala launga, ma whesota inga i lunga o penga tā whailangi po o le social media. E reo pō se lilo, i le ao ngā ma le tāua o nei a wala o whesota inga. E le ngatu o mawhai e tangata o na whesota i maainga, i a tanu e mamau i se a wala vave. A o whaingo fie foi o na mawatala, i mea o te tupu, i so se vaipa noa o le lalolangi. E ala i kompyuta, wha apea foi i telefoni i ave ai. Ai ui le tele o le au ngā, nei ala o whesota inga. I ai fo i maona vai inga. Whao ngā se fo i nisi o tangata o penga tā whailangi. E whai ai tusinga. Ma whaasala launga e whaaleanga ai le isi tangata. Ma wha tupu ai ma singa. Ai le ngata i lea. Tātou moli mawina. Le ano ai o talitonunga.
Ma lotu fou, taitai se se ina ai tangata. Ona o alato wa o unga se se. Pea nei lui tau. Ma ala o māsalo salo, ma le mautonu ai le toa tele o tangata. E le tala le lei ia Yesu Keriso, wha apea foi ma awa unga le tuspa ia. Taitu sa foi ma whaafita uli sa fea ngai ma Paulo. Au tamu whaile apostolo, e ati ia ele ulua i e ka le sia i Korinito. O le tusi ilona lua le nei a Paulo i le e ka le sia i Korinito. Ma le wha moe moe. Ina ia fo ia i whaafita uli, sa tūla i mai tu tono o le ka le sia. Wha apea le maftanga le awuso kirisiano. Mana tua fo i. O le ka le sia nei, na tua tele se ngā luenga a le apostolo na whai ai. Ina ua whaalua whesasi ai manatu ma longono o tangata. Ta luai le tele ma le anu anu ai. O tala inga fau o lo lofi atu. O whai maala o le mautonu ai tangata. Ai mai se lava i le tala inga a wa o le lotu yutaia. O e lo o tama whai pe wha mamafa. Ma whaata ua le whaola ina o le tangata. E ala i le tūla fono. Le ala leo le tuu whesili tangata. Po o wheo iai le sao. Ai pe moni fo i nei awa onga. Ao tupu maola le ulua i e kalesia. Sa whita ia i pea Paulo ma whaafita uli. O tangata tau whaaleanga. O tangata whaitala se. O whaitionga ma o onga tau wha se. Ira mata apu lea isfulu. O le tali atu lea o Paulo ia i lātou. Sa wha asanga tau mai lana ngalueng. Le au tau wha leanga. E vevi i lava lātou ia te i lātou. O lātou whai mai foi. O i lātou e sao. Ai se Paulo. O lātou fisilingia foi. Le tūlanga wha apostolo a Paulo. Ma o lātou whai mai. O whai si ma mafa o ana tusi. Ono o whai si maalo si tele o upu o ia whao ngā ina. O lātou wha apea foi. O lona tino be anofo mai. E vai lea. Ma ana upu e wha atau waa lea. Nisi ia o au penga wha le tino. O lātou os wha ia ai le apostolo. Pei o le tau wha leanga ma le tau wha sise. O le whai tonga fiti ma le wha maoni. Wha leanga ai Paulo. Ma le fatu na ia to ina. I te tonu o le kalesia i Korinito. E le ngata i lea. Ai o lātou tamu foi. E tū lei ma le mālosi. O lātou manatu ma awa onga. Ina ia le liu ese ai tangata. Mai le tala le lei na tāla ai ina e Paulo. Ai manino lava upu a le apostolo. Fai upu o whai mamatua. O au penga lo whao ngā ina e le au kirisiano. E le wha le tino. Ai wha le nganga. Ai lo wha mawina e le tusia Paulo. I le ekalesia i Efeso. O i tua inga au penga. O lo whao ngā ina e le tangata kirisiano. E tau ai mo le tala lei. O le wha maoni ma le ami utonu. O le wha tua ma le wha aulatanga. Mai Paulo. O i tua inga o penga ia mai le atua. O tuina mai le tangata kirisiano. E nā te le petia i lalo māsalo salonga. Ma mea mawalunga. O wha asisia i le iloa le atua. Nei fo i au penga. E au ngā mo le whaato i laloina o manatu se o loo whaatatau i a Keriso. E uila i le tele o whaafita uli na whea ngai ma le kalesia i Korinito. Aina le umai le alofa whaapale o le apostolo. Sa atamo whai mahalosi pea, e le ngata i le whautua mati mai. Ai whaapea foi i le tatalu i le atua. Le ala leo o talo sanga ai Paulo. I lana tusi i le au whaatua i Korinito. Ina ia talia lona toi fo i atu.
E ala i le lotu maulalu. Ma le alofo o Keriso e mawhai ai mea uma. Samoa le nei Taeao. O le whiau fo i leo le tala lelei mo i tātou. I nei ona pō. Mo tātou whesa ngai ma le tele o mautala inga. Ma tali tonunga se. O le mautonu ai le toa tele o tangata. Tele fo i lotu fou wa alia e mai. O lo whao ngā ina u penga tā whailangi. E whaofi mai ai a lātua o onga se. Ma wātili ai o na whaatupuina le māsalo-salo. Malele tali tonu. E le ngata mo tangata kirisiano. Ai lātou fo i e lei o iai le tala le lei. A o ina le lei le wa ai le tangata. Masani ona whaatonu mai le fo mai. I le whao ngā ina o matatiu ata whaitau. E whasoso ani ai i le wa ai. O le taimi e whai ai le matatiu ata. Ma nino lava le wa ai. Ma le sirsila. Ai a le whai a le matatiu ata. O wha le tonu fo i le wa ai. Ma natu foi. E matua ne nefu lava lau sirsila. O le awhionga pa ia le atua. Po o le tus pa ia. O le au penga sili lea o tuu ina mai e le atua i o tātou lima. Whao penga ina ai le tangata kirisiano. Na ia ola i le wha maoni ma le ami utun. O le whasosoani siri lea mo le tangata kirisiano. Ina ia maalama lama. Ma manino le leila tātou wa ai. Ma lau sila. Ina mea sao ma le mea moni. Ai mai se fo i taimi o tātou whasa ngā iai ma mea se. Ma mea e le sao. Au le taimi e tu uese ai le tuspa ia. Ma o tātou le sāwa wali foi. E tu sai ma ana awa onga. O le taimi foi le nā. E ne nefu ai le wa ai o le tangata. I le mea sao. Ma le mea moni. A whai foi. E le italia atoa e le tangata Jesu Keriso. Ma ua le wha tua ma le wha maoni a te ia. Wa tili ai ona le manino la tātou wa ai. I le mea moni ma le mea sao. A le ngata i lea. Whaingo fie foi. I le tia apolo. Ma isi tangata. Ona toso i tātou i le mea se ma le sao. A pei ona iai le tusi a paulo i le nei Taeao. O le loto ona sai. Ma le wha maoni i le alofa o le atua. Le ala lea e mawhai ai o na tātou talepe manatu se. E whaai loa mai e isi tangata. Whaafi tauli fo ia sa whaafisa ngai malo tātua di whaola. Wa tu ualo na nofo alii i le langi. Ai whio mai e whaaola le lalo langi angsala. Ai o le talia o ia e le toa tele. Tau mawhai fo i le tangata e tau whaaleanga ia te ia ma nā wa onga. Dea lava na o ai lunga o le sātau. Aulo na maleo. Malona toi tu manu malo mai le oti ma le tuunga mau. O tātou mau ai le awa noa i le ola e whaavavau. Pea whai e atua tua lo tātou whaatua tua i atia. Ma le wha mauni. Tu mau atu pea i le atua poto lo na lava vi inga. Nei masa uma se i o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Le tātou pese le atua i le pese se lau tolu sun maleiva. Se lau tolu sun maleiva le pese tātou te pese ai.
Wa tātou tālusanga, o le tatalo o le whaafetai, whaatu e senga, o mo mori atu o tātou manao i le atua, tātou i fo matatalo i le atua. Le atua ma mānae lo mātou tamā e whaavavau. Le atua lofa ma lofa muti muti vale o malava la ofio. Le atua o a inga manuu, o le atua atunuu ma le lalolangi atua. Mātou moli mawina foi i le nei Taeao, la walofa ma lo wha maoni, inua e malutia le soifua ma le ola lo atunuu, i le esa fia ngai ai ma malulunga. Whaaftai lau tausinga si o mātou atunuu atua i Samoa, whaapea New Zealand nei. Wao le ai lava ni mala e afe, mātou talitonu lava ma le whaatuatua, o lo manuia le lau tele o tangatunu. E amata mai o na taitai, se ia pā ia se au pito i titi. Whaaftai le ali ie, o au maia pēa ia i mātou le nei asfou, o au maia ia i mātou le mālosi, mātou te māfuta ai whaapē nei. E ala i la mātou tāpua inga, ma lo mātou talitonu, o lo e whaafonga ina, ma e silfia mea uma. Whaaftai au mea lofa, e tele o saa mai mo i mātou. Whai ai o na tausi o mātou a inga, a pēa mea mātou te mana na oai. Le ngate i au mea lofa i la le tino, whaapea foi i au mea lofa whaaleangang. Whaaftai o na le tuspa ia, lau lava upu ma lau fina ngalu o whai mata i ala, whai masulu o le mālam lama, i lo mātou pongi sā ma le le iloa. Whamanu ina lo swafa, ono le ngaluenga mana lo lava nganga pa ia. Le ngangana te wha ma ite mea le lei i lo mātou ola, o lo mātou whasoso ani sili mai lau fio. O le tumutumunga o lo mātou nganga whaaftai le nei Taeao, asa umau lo mātou ola, ona le taulanga o le whaalotanga na i saunia mo i mātou, ma le lalolangi atoa, na i liu tino tangata ai, e ala lea i a Yesu Keriso, lau lava alo pele e toa tasi, a lo mātou li i ma lo mātou whaola. Mātou talo, tu mawatu pea i lau fio le vi inga, o le wha manu ma le wha netanga, nei se ia o i le whaavavau lau. Au mātou whaatu ese i o luma i le nei Taeao. Wao e mātou lava o ni tangata e angsala pea i le wāwhia ngai ma lau fio. O vea lava le solonga manuia o lo mātou ola i asa uma, ma ala o mātou whai ai le angsala. Mātou fia, tali au manuia whaasoa mai i lo mātou ola, o mātou le iloa lava o na vātu whaaftai lau fio. Umafo e ona e tuina mai au tu la fono, mātou te ola ma sāwa wali ai. Pa ngā lea lea li ie, whaia lava o mātou loto ma mea mātou te mānana oai. Mātou te talo lea li ie, se e lofa ma wha ma ngalo i mātou ma lava, a mata mai i maunga te tele, se i pā ia maunga iti. Pa ma ngalo i mātou i le toto pa ia o Yesu Keriso, no mātou li i ma le whaola. Awa mai pēr lo wanganga, nei o mātou i loa o na sala mō wha maoni, ma fo i atu i lau fio. Lea tua tali mana oe. Lau fio lava i malia i o mātou manao i mea le leiuma. Mātou tatalo mo au wha manuianga, no mātou atunu o Samoa. Wha manuia i o na taitai, i whaavai lau fio,
Ana whai unga whai, a wā se manuia o lo atu nuu ma ona tangata nuu uma. Anga lelei ma wha manuia I ona tangata nuu. So se ngā luenga ma so se whaiva o whea ngai ai. Ia iai manuia o lau whiu. Wha manuia I ona ati nae. Ona lau whanua ma ona ngā tai whale. Wā le tausia ina o lo mātou ola I asu uma. Mātou tutalo fo I mo e kālesia ki o isiano uma. I Samoa ma le lalolangi atua. Whamalo sia I lo nganga I mātou uma. Na ia mausali pēr lo mātou ola whaatuatua I lau whiu. Le atua lo soifua pēr e o I le whaavavau. Whamanuia mai fo I le atua I le nei atunu o lo mātou nonofo ma o mauai. Mauai ona taitai ni manatu lelei. Whaafoi ei le atunu. Na I ola fia ma saunga le mu o na tangata. La tō whea ngai mamai o le tino. E li ie. Se langmalu ino la tō maftianga. Tatalo foi. O wha mawhanwhananga mo I la tō uma o wha noa noa. No e pele ua vea e le oti. Manuia I whanau. Le o atu ma le toi foi mai ngā luenga ma o onga. Malu tia pea I o a awa lofa. Manuia la o fio. Le ali pole ma le o whai ngā luenga le whakasa TV Samoa. Una la lato au onanga o mawhai ai o no atu sauninga o Tapuaiga. I maota ma laua lo atunu. Mātou te tataru le atua. Taitaina I mātou I fuafuanga o le nei asa. O a fuafuanga wha le tangata. Au lau fio lava e wha atau no uina. Mātou manatua le lalolangi vivesi. Ono tawa mamisa. A pēr mala wha le nātura. I o atu iai o a awanga le leilo mātou atua. Maua lo lātou file mu. Mātou te tatalo le ali ie. So ani mai. Na ia manino la mātou wa ai. Na ia mātou I loa ai lo fina ngalo mo I mātou. A o tangata whātua tua. Wa mātou tatalo ia le ali ie. Whaatasi ai ma tatalo le oa I le loto le tangata lava ia. Mātou ofo ina o mātou. Whaia iai lo fina ngalo. Ai awa lava o mātou loto. Mātou tatalo. E alatu ia Yesu Keriso lo mātou lii ma le whaola. Al manuia ma le file mu o lau fio le atua lo mātou tamā. Le alofa siri ese o Yesu Keriso lo mātou lii ma le whaola. Ele ma le maftanga whai pēr ma lo lava nganga pe ia. E tu mau mai lea I o mātou lunga. Ma lunga o Samoa ma le lalolangi atua. Nei masa uma lava. E o I le whaavavau lava. Amen.